Good morning, Rita, Julia, Beata. Good Labas morning. rytas. Labas rytas visiems. So, Good Rita, morning. good morning. Explain in a few minutes your situation, why you are here to do a session, an hypnotic section with us today. Taigi, Reda, paaiškinkit savo situaciją, kodėl šiandien atėjote į šį sensą. Pagrindinis mano tai būtų žiaurus vienatvės jausmas, pastovus baimės jausmas, bijoti žodį pasakyti, visą laiką kalties jausmas. Ir kaip aš sakau, toks jausmas, kad manęs nėra, arba kad vyrai mani nežiūri, gal kaip juokingai skamba, bet atrodo, kad manęs nėra. Okay, let's translate, please. Thank you. So, main things are that I feel very lonely. I feel a lot of fear and guilt. And also, it seems that I'm not there. It's like man doesn't see me at all. Okay. Tai pastovus tuštumos jausmas, aišku, aš jį kažkada pildžiau alkoholiu, dabar jo nėra, dabar pildau maistu, išoperavau skrandį, susimažinau per pusę, vis tiek yra besotystės jausmas. And it's like I'm very hungry all the time and like very empty feeling inside me. And sometime before I was using alcohol to keep that feeling away from me, but I'm not doing that now. But I had my stomach operated because of that hunger feeling. And Rita, continue. Yes. Taip, tęskit. Gal norėčiau patikrinti, kokią įtaką duod man mama, nes truputį kada iš kitų šaltinių, kad jinai daro įtaką mano valgymui, mano bendravimui su seserė, tokį pavydą jausmą tarp mūsų vaikų, jinai mirusi būdama jau vis tiek daro įtaką mums visiems pavydą jausmą įdiegusi, kaip čia pasakyti. Also, I want to know what influence does my mother have on these feelings, on that hunger. And the mother is dead already, but I feel that she influences somehow us with family, and like she puts some jealousy feeling around my family. Okay, we are working on you. I'm going to work on you. So Rita, let's concentrate all the work just on you. Dirbsim, Reda, tik su jumis, tai būtų gerai koncentruotis ir tą darbą visą koncentruoti ant jūsų. For example, I read in your email that sometimes you get up in the night, just in the middle of the night, you go to your frigo and you eat anything. And you eat without any necessity. Is it right? Taip pat aš skaičiau klausimuose, laiške, kur gavau, kad naktį būna atsikeliat ir einat valgyti be jokio, be realaus poreikio ar kažkokio tikslo. Ar tai tiesa? Mane meta iš lovas ir aš nevalgau, o ėdu. I feel thrown from the bed and I'm not eating, but like eating a lot and eating like an animal. Like an animal. Wow. Like an animal. Like a beast. Bandau nieką nepirkti arba labai toli nuo savęs pasikovoti, tada laužo kaip narkomana, mane laužo, bet, sakykime, aš iškenčiu vieną naktį, antrą, trečią ir atrodo blaiviai suprantu, aš dabar nenaudoju, gink Dieve, nieką taip panaudoju, tai pavyzdį,
Ir aš nusiperku, mano darbas yra labai stresiškas. Mhm. Ir tada naktį. Mhm. So I try not to buy any additional food, but when I do it, I put it somewhere, like hide from myself a bit, to hide from myself a bit. Yeah, and I have a very stressful job. Okay. I'm Mhm. fine. Mm. Okay, let's start. Gerai, Please, galim pradėti. just a moment. Jo, jeigu bus laiko, jeigu tikrai bus laiko, kodėl tas sūnelis mano numirė? And if we will have time, I want to know why my son died. Son, okay. Your son died when he was 13 months, no? Sūnus mirė, kai buvo jam 13 mėnesių. Taip, Okay. Mhm. Okay, so get your comfortable position, Rita, and close your eyes. Let's start. Gerai, Reda, pradėkim. Įsitaisykit patogiai ir užsimerkit. Okay, perfect. Put your telephone just in a solid base because it's moving with your body. Don't put it on your body, please. Aha, telefoną nuo kūno kažkur ant spintelės pasidedam, kad nejudėtų. bet tai jūs nematysit tada manęs, ar gerai? But you wouldn't see me then. Is it okay? No, you can put your phone, for example, just behind a Įtaisiau, pile of taip. book. Okay, good. Mhm. Mhm. Okay, close your eyes, Man- Rita. Gerai, užsimerkit. You will open your eyes just at the end of this session. Atsimerksit tik seanso pabaigoje. Okay, so first of all, first to start to the session, I need to know your best channels to do the session. So let's start with some exercises. Kad pradėtumėm seansą, man reikia žinoti kanalus, per kuriuos jūs geriausiai teleportuojat. Todėl pabandysim porą pratimų. So to do the first exercise, Rita, I want you to go to a memory or a dream. Just choose one. Ir pirmam pratimui tiesiog noriu, kad nueitumėt į prisiminimą arba sapną. Išsirinkit kurį. Okay, so Rita, tell me, are you in a dream or into a memory? Ir sakykit, Esu dabar, Okay, wait for tik it. prisimenu sapną, bet aš nematau. Aš tik prisimenu sapną, kad guliu prie duobės. Rita, wait for translation, please. Palaukit vertimo, gerai, nes čia Because- susimalsim. Right now, I need for this exercise just very short answers. I don't need conversation right now. Ir šitam pratimė man dabar reikia labai trumpų klausimų, jokių pokalbių, tiesiog trumpų atsakymų. Okay, Rita. So, are you into a dream or a memory? Ar jūs sapne ar prisiminime? Ne. Dream. A dream. Very good. Now, I'm going to ask you some questions about this dream. Dabar aš paklausiu po kelių klausimų apie šitą sapną. Tell me, in this dream, is it night or day? Ar šitam sapne yra diena ar naktis? Diena. Day. Day. Are you in an open place or in an indoor one? Ar jūs atviroje erdvėje ar uždaroje? Atviroj. Open. Open. Are you alone? Ar jūs viena? Are you alone? Diena. Alone. Okay. And how do you feel? Ir kaip jautiesi? Guliu prie duobės ir paskui pradedu kilti virš. I am laying near the hole and then I am starting to go up. Ah, okay. You are getting up. Where are you going? O kur kyli?
Tiesiog aš moku skraidyti, būdama žmogum. It's just that I know how to fly when I'm a human. Okay, so go up and tell me what is your destination. When you are at your destination, tell me. Gerai, kelk į viršų ir pasakyk, kai pasieksi savo tikslą. Pasakyk. Where are you now? Kur dabar esi? Aš niekur. Aš tik papasakojau savo sapną. Nowhere. I just told you my dream. Yes, we are in your dream and you are flying, right? Taip, mes esam tavo sapne ir tu skrendi. Ar taip? Right? Aš nematau. I cannot see it. Okay, don't say in this session, I don't see, I don't know, I can't, because you will see that in this session, everything you'll see, everything you'll say, everything you'll think, you will create. Šitam sense nesakyk, aš nematau, aš nežinau, aš negaliu, nes viskas, ką pasakai šitam sense, tai taip ir sukuri. So go back again when you are flying. Go to that moment. Tai dabar grįžk į tą momentą, kur tu skrendi. Nueik į tą momentą. Okay, so now you are outside and you are flying, right? Dabar tu esi atviroje erdvėje ir skrendi. Taip? Tiesiog su rankom, kaip būčiau kaip vandenį, taip pleškinuos ir kilu į viršų. Ir aš niekur tam sapne nebuvau nuskridusi. Erdvėj plūduriuoju. I'm just floating. I haven't, don't have a destination there. If you okay, but if you say I don't have any destination, we could not discover something in this dream. So don't say I can't, I don't know, I don't have. Don't use negative sentences. Nenaudokit negatyvių sakinių su negaliu, nežinau, nėra tikslo arba nenuskridau šitam sense. Okay, so as you can see, you have a programmation in your mind that make you to talk in a way that is creating around you just a world of obstacles. Matosi, kad jūs esate užprogramuota naudoti tuos ne žodžius ir taip kurti aplink save pasaulį, kuris pilnas prieštaravimų, prieštarų. And it's very interesting. Ir tai labai įdomu. So let's do another thing now. Let's go to a memory. Dabar pabandom kitą pratimą. Nueik į prisiminimą. Let's go to a moment when you are in your bed in the middle of the night and you feel just a force, something forcing you to get up and to go to your kitchen to eat something. Nueik į prisiminimą, kai naktį pabundi ir pajauti savyje jėgą, kurios vedina nueini į virtuvę kažko valgyti. Okay, so you are in your bed. In which position are you in your bed? Taigi, tu esi savo lovoje. Kokia pozicija tavo lovoje? Visą laiką miegu sėdėdama. I sleep in a sitting position. Okay, so now tell me, how do you feel? Gerai, dabar pasakyk, kaip jautiesi? Metai iš lovos ir einu ėsti riešutų. I'm thrown from bed and I go to eat nuts. Yes, but how do you feel? You are happy, you are sad, worried. What? What is your emotion, your sensation? Taip, bet ką jauti ten? Ar tu laiminga, ar susirūpinusi, ar nuliūdusi?
kokia emocija, koks pojūtis. Aš juos parsinešu į lovą ir aš jaučiuosi labai laiminga. When I bring the nuts to the bed, I feel very happy. Okay, so now I want you to observe yourself from the roof of your room, the ceiling, sorry, the ceiling of your room. Gerai, dabar noriu, kad apžiūrėtum save nuo kambario lubų. Okay, from which position, which corner are you seeing yourself? Ir iš kurios pozicijos, iš kurio kampo save matai. Širdį pradėjo pykinti. I feel a stomach ache now. Okay, but from which corner of your ceiling are you observing yourself? Gerai, bet iš kurio Viršaus. kampo? It's from above. Okay, from above. Now observe this sensation of happiness inside you and tell me in which part of your body you are feeling it. Dabar apžiūrėk tą laimės jausmą savo kūne ir pasakyk, kurioj kūno vietoj tai jauti. Tai būtų seksualinis pasitenkinimas. Ne orgasmas, bet taip, malonums. Tai. It's not like the orgasm, but the sexual pleasure feeling. You are feeling a sexual energy? Ar jauti seksualinę energiją? Yes? Taip. Okay. Mhm. In which part of your body is it? Kurioje kūno vietoje ji yra? Your belly, your back, where? Your legs? Pilve, nugaroj, kojose, kur? Gal daugiau krūtinės srityje. In my Tiesiog chest more. In your chest. Good. Which color is this energy, this sexual energy? Gerai, tai ši seksualinė energija kokios yra spalvos? Ar pasakyti bet kokią spalvą, kurią ateina į galvą, aš nematau jų. I don't see, but shall I tell the whatever color that comes to my mind? Yes, of course. Tell me the color you get in your mind. Taip, žinoma. Žalia. Green. Green, okay. Now I want to do an exercise with you. I want you to convert this green into a red one. Gerai, padarom tokį pratimą. Noriu, kad tą žalę paverstum raudoną. Okay. Is it red? Ar ji raudona? Taip. Okay. Yes. And now that this energy is red, not anymore green, what do you feel? Is it sexual energy or another one? Ir dabar, kai šita energija jau raudona, kaip ji jaučiasi? Ar čia yra seksualinė energija, ar kokia kita? Kita. Another one. Another one. What kind of energy is it? Kokia tai energija? Is an emotional one? Ar ji emocinė? Pyktis. Anger. Anger. Okay. Now you are angry, right? Gerai, dabar esi pikta, taip? Now convert this energy of anger into a fear one. Gerai, o dabar pakeisk šitą pykčio energiją į baimės energiją. Okay, now you feel fear, right? Dabar jauti baimę, taip? Are you scared? Ar bijai? Nebijau. No, I'm not scared. Okay, well, it's good. So now I count 1, 2, 3, and your mind, your subliminal part, is taking you to that cause, the force to put you out of your bed and just to go to the kitchen. Gerai, dabar aš suskaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir kai pasakysiu 3, tu nueisi į priežastį arba savininką tos jėgos, kuri priverčia
keltis iš lovos ir eiti valgyti. Okay. What do you see? Ką matai? Prašau Beatos pagalbos. Jeigu aš sakau, kad nematau, tai reiškia nematau. If I say that I don't see, and I ask for Beata's help. Okay. At this moment, I started to go to work to Beata, but at this moment I can't go because you said I don't see. I need to Beata. So I cannot do it because you don't need Beata and you see. So please listen to my instructions. Šitam momente aš ir galvojau klausti Beatos, bet dabar nebegalim klausti Beatos, nes tu vėl sakai nematau. Ir jeigu taip yra, tai negalim dirbti toliau. Tiesiog nesakyk neišeina, nematau ir tiesiog klausyk mano instrukcijų, viskas yra gerai. If not, it's anti-hypnotic. Jeigu ne, tai bus ne hipnozė. So let's start again. Taigi pradėkim dar kartelį. Now go to the kitchen. When you are at the kitchen, tell me. Dabar nueik į virtuvę. Kai būsi virtuvėj, pasakyk. Taip. Okay, now open the frigo. Dabar atidaryk spintelę ar šaldytuvą. Okay. Did you do it? Ar padarei Pasiėmiau taip? 5 saldainius ir nueinu į lovą valgyti. Yes, I took 5 candies and go to bed to eat. Good. How do you feel now? Gerai, kaip jautiesi dabar? Malonu. Pleasure. It's a pleasure feeling. A pleasure. Okay, but now I want you to observe yourself from the ceiling of your kitchen again. Gerai, o dabar apžiūrėk save iš virtuvės lubų. Okay. Are you there? Ar Kaip tu ten? vaikas guli ir malonu. Pasitenkinimas. So I'm laying like a child and it's just a pleasure. Okay. Are you observing yourself from the ceiling? Ar tu matai save iš lubų? Kaip susirietus, kaip vaikas motinos pilve ir tokia ramybė jaučiu, kai valgau saldainius naktį. I'm laying like a child in mother's womb and eating those candies. Okay. So now observe in the kitchen and tell me if you see another one in the kitchen with you. Dabar apžiūrėk kambarį ir pasakyk, ar yra kažkas dar su tavimi ten. Who do you see in the kitchen? Ant lubų, sakyčiau, kaip debesis, kaip sunkias lubas. I see some like clouds in the ceiling. It's very heavy. How many clouds? Clouds? Clouds. Okay, how many clouds? Gerai, kiek ten tų debesų? Visas lubas. Arčiau lovas daugiau. It's a whole ceiling. Clouds. Okay. Merge all the clouds into a big one. Gerai, surink dabar visus debesis į vieną didelį. When you see just one big cloud, tell me. Kai matysi vieną didelį, pasakyk. Matau. I see. Okay. Now order this cloud to get down, to stay down with you. Gerai, dabar įsakyk tam debesiui nusileisti šalia tavęs. Okay, now the cloud is down. Dabar debesis nusileido. Taip. Why do you cry or smile? I don't understand. Kodėl šypsaisi ar verki? Verkiu. Crying. Crying. Bijau. I'm scared. Okay, good. It's good. You got it.
So why Gerai, are you labai gerai. scared? Kodėl bijai? What do you see? Ką matai? Okay, now I want you. Baimės jausmas. It's just the feeling of fear. Yes, of course. Observe the cloud in front of you. Taip, žinoma, apžiūrėk debesį priešai save. Now I count to 1, 2, 3. At my 3, you see its original shape. Dabar aš skaičiuosiu nuo 1 iki 3 ir ties mano 3 tu pamatysi originalią būseną, originalą to debesies. 1, 2, 3. Okay, now you are seeing something very strange in front of you. Dabar matai kažką keisto priešai save. What do Tai you gali see? būti gyvatė. It might be a snake. A snake. Good, you got it. Gerai, tau labai gerai sekasi. It's not a snake, actually. It's a reptiloid. Ten ne visai gyvatė, bet reptiloidas. A reptiloid is something or someone just with the characteristic with the reptiles on Earth, but it's not on Earth. It's just in the etherical world. Reptiloidas yra kažkas, kas turi charakteristiką roplių žemėje, bet jis yra ne žemėje, o gyvena eterinėje erdvėje. And tell me, do you see any connection between you and the snake? Ir pasakyk, ar matai kažkokią jungtį tarp savęs ir gyvatės? Any connections? Kažkokios jungtys? Dabar eina šiurpuliai per kojas, o kojose visada yra mano jautriausia vieta, kai yra teisybė. And now I feel shivering in my legs, and my legs are very sensitive to truth. Truth. Okay. Aš And galvoju, what? Okay. aš galvoju, kad Okay. Are you scared now? Gerai, ar bijai dabar? tarp manęs ir reptiloido turėtų būti mano gyvatė, mano apsauga. Jinai yra mano. Aš manau, kad jinai buvo pagrobta iš manęs. Between that reptiloid and me, I think there is a snake, but the snake is my defense. No, wait. Be careful. You don't need any snake. You don't need anyone. You just need your strength, your own strength. That's it. If you not get up of your problems, you need to do everything on yourself. That's it. Only just by yourself. Neatsargiai su tuo. Tau nereikia jokios gyvatės savo problemams. Tau reikia tiesiog savo stiprybės. Savyje rasti stiprybę ir išspręsti viskam. Jokių gyvačių nereikia. Remember, this reptiloid is programming you just to think something. For example, that you need the snake to solve the problems, or because the snake is just protecting you, etc., etc. It's just a trick. Don't believe. Prisimink, kad reptiloidas verčia tave manyti, kad tau reikia tos gyvatės, kad išspręstum savo problemas. Ir taip ratas užsisuka, bet iš tikrųjų jokios gyvatės nereikia. Tai yra reptiloido triukas. Okay, so now tell the snake to call his boss right now. Gerai, pasakyk dabar, liepk tai gyvatei pakviesti savo viršininką dabar. And tell me what you see. Ir pasakyk, ką matai. Who is your boss? Gerai, kas Oi. viršininkas? Dabar negaliu pasakyti šiurpuliai per kojas. I cannot tell, I have a lot of shivering in my legs. Okay, now, are you scared? O kol kas užjungs tamsa. I feel darkness. I see dark. Okay, Yes. now we start to work, because the reptiloid, all the beasts just connected to you directly or indirectly,
It's just the problem. It's just the esoteric cause of your problems. The emptiness, eating like a beast, like an animal, or feel loneliness, etc., etc. So let's start to work. Gerai, dabar pradėsim dirbti, nes šitas reptiloidas ir gyvatė yra priežastis tų jausmų, kurie jaučiami gyvenime. Tai vienatvė, baimė, kaltė, tuštumas. Dabar pradėsim darbą. Okay, now I want you to take all this energy of fear you feel inside and get it away, throw it away. Dabar noriu, kad surinktum visą baimės energiją iš savo kūno, kurią jauti, ir ją išmestum iš kūno. When I say three, you don't feel any fear anymore. Taip. Kai aš pasakysiu 3, tu nebejausi daugiau jokios baimės daugiau. 2 and 3. No fear. Jokios baimės. How do you feel now? Kaip dabar jautiesi? Tuo metu gerai. Now I'm good. Okay, now let's talk to the snake because now the snake will be channeled by Berta. Gerai, dabar pakalbėkim su gyvate ir gyvatė channelins Beatą. Okay, Beata, let me with the snake. Beata, palik mane su gyvate. And you, Rita, just observe anything, visualize anything we say, because it's just a co-creation, just to enhance your visualization. O Reda, tuo tarpu vizualizuok viską, ką kalbam. Ir tai bus toks bendras kūrimas pastiprinti sensą. Yes. Hey, snake, what's your name? Gyvatė, koks tavo vardas? Microphone. The microphone, Beata. Beata. Open your microphone, Beata. Nesigirdi, jeigu kažką sakai, kažkas su mikrofonu. Alio? Okay. Girdit? Okay. Yeah. So close your eyes and let me with the snake. Yeah. Gerai, užsimerk ir palik mane su gyvatė. What's your name? Koks tavo vardas? It's me. What are you doing there? Me. Ką tu ten darai? Valgau. Eat. Eat what? Ką valgai? Tu viską žinai. Jos energiją valgau. You know everything, I'm eating her energy. What kind of energy? Kokią energiją? Neigiamą. Negative. Negative, huh? Call your boss. Gerai, pakvies savo bosą. Let me with your boss. Palik mane su savo bosu. Hey, boss, what's your name? Bose, koks tavo vardas? Ašmaras. And Ašmaras. who is this stupid snake just here in this kitchen? Kas ta kvaila gyvatė toj virtuviai? Čia mano pasiuntinys. It's my messenger. Your messenger is very stupid. Tai kvaila. Hmm? I discover him. Aš jį radau. It's dangerous for you. Ir tau tai pavojinga. You're going to die because of him. Dabar tu mirsi per jį. Do you know? Ar žinai? Žinau tavo darbą. I know your work. And I know yours. O aš žinau tavo. And I know that you are going to die. Ir aš žinau, kad mirsi. Do you know this one too? Ar ir tu tai žinai? That. Yes or not? Taip ar ne? Tu gyveni iliuziją. You live in illusion. No, you live in an illusion. Ne, tai tu gyveni iliuziją. A very big illusion. Labai didelė iliuzija. And you are going to die. Ir tu mirsi.
So wait a moment. Rita, what kind of shape do you see? What shape does have this boss? Reda, ar kokios formos matai šito boso? Juodulys. Blackish. Okay. Now, boss, kill your snake. Dabar bose nužudyk savo gyvatę. Kill him. Pribaik jį. Oi, And what Ir happened? taip negyvena. Mm. Jie nebegyvena. It doesn't live anymore. Uh-huh. Rita, what happens? Reda, kas vyksta? jau. I'm scared. And what happened to the snake? O kas atsitiko gyvatei? Dar liksiu vienišės. I would be more lonely without it. No, it's a trick. Remember, it's a trick. Ne, Reda, čia tik tai triukas. Prisimink, kad čia yra triukas. Don't fall again. There's a trap. It's a trap. Gerai. Nepasiduok, nepapulk vėl į šitus spąstus. Okay. And did you see how this boss just killed his Oh, snake, his collaborator? Ar matei, kaip šitas bosas dabar pribaigė tą gyvatę? Did you see it? tik jutau. I felt it. Okay. Now, when you kill someone in this space, in this etheric space, it's not just to kill us in the physical one. It's different. Kai kažką nužudai toje ezoterinėje erdvėje, tai ne tas pats, kas nužudyti čia fizinėje erdvėje pas mus. Tai yra kitaip. When you kill someone, destroy someone, you are revoking any permission to stay in your space because this one is your space. Kai kažką nužudai ezoterinėje erdvėje, tai reiškia atsiemi visus savo leidimus būti tavo erdvėje, o tai yra tavo erdvė. When they don't have any authorization anymore, they cannot stay in your space and they disappear. You destroy them. Ir kai jie nebeturi leidimo būti tavo erdvėje, jie išnyksta, tu juos sunaikini. Hey, boss, are you ready to die? Bose, ar tu pasiruošęs mirti? Boss. Bose? Well, Girdžiu tave, girdžiu. I hear you. where are you from? O iš kur tu esi? Where are you Aš from? turiu planetą. I have a planet. What is the name of your planet? Koks vardas, pavadinimas tavo planetos? Z. Zeth. Z. Why are you here on Earth from Zeth? Don't you like Zeth? Tau nepatinka tavo planeta, kad kodėl tu esi čia Žemėje? Aš esu visur. I am Vienu everywhere metu. at Mhm. once. Okay. Are you ready to die so? Gerai, ar tu esi pasiruošęs mirti? Get ready because you are going to die. Pasiruoš, Žinai, kad aš tu nemirsiu. išnyksi. You know that I won't die, But you are going to die. I'm sorry. bet tu mirsi, atsiprašau. Okay, Rita. So observe observe this boss in front of you. Gerai, Reda, apžiūrėk dabar šitą bosą priešai save. Now you are going to remove any authorization you gave him in the past because you thought you are not alone anymore with him. And do you want to do it? Reda, dabar atimk visus leidimus jam būti su savimi, kuriuos jam davei galvodama, kad su juo nebūsi vieniša. Bet ar tu nori tai padaryti? Labai. Very. Okay, so when I say 3, you revoke any permission you gave to this beast and you destroy him. Gerai, kai aš pasakysiu 3, tu atsimsi visus leidimus šitam padarui ir sunaikinsi jį. So get ready. Pasiruošk.
One, two, three. Destroyed. Sunaikink jį. Beata, disconnect. Bet atsijung. Beata. Beata, what happened at my three? Bet kas atsitiko ties mano trim? Mano galva norėjo nulenkti į apačią, sakytum, kad o čia va, galvos nebėra, ji kaip nukirsta. My Aš head, kirtau, my head went down because it felt like the head was cut off. Okay. Rita. So what happened to my three? Gerai, Reda, kas atsitiko ties mano trim? aš nukirtau su savo kardu auksiniu. I chopped it with my sword of gold. Aha. How do you feel now? Kaip dabar jautiesi? Šią minutę ramiai. 1 minute calmly. Okay. Calm. Are you scared? Ar dar bijai? Ne, kol jūs esat kartu, dabar ne. Now, while you're here with me, not now. Okay, but you're not scared because now you're free, not because I'm here. Gerai, bet dabar tu nebijai, nebėra baimės dėl to, kad tu esi laisva, ne dėl to, kad aš čia. Okay, so now observe your future, Rita, with these new conditions. Reda, dabar apžiūrėk savo ateitį šitom naujom sąlygom. Tell me, how do you feel yourself in the future? You are going up in the night to go to your kitchen? Pasakyk, kaip tu jautiesi ateityje? Ar keliesi naktį eiti į virtuvę? Pirma mintis, kad dieną saikingai valgau. Protingai, First- ramiai. First thought that comes is that I eat normally, calmly at daytime. Okay, and tell me if in your future you feel yourself lonely or empty. Ar jautiesi ateityje vieniša ar tuščia? Laisva. Free. Free? I'm feeling Free. Mhm. Okay, good. And now, did you know, Rita, did you notice that you never met men never saw you because this entity was with you, and this entity wants you just for him, wanted you just for him. This is the reason, because any man just get close to you. Reda, ar supratai, kad vyrai tarsi tavęs nematė, nes negalėjo prieiti prie tavęs dėl to, kad šita būtybė buvo su tavim ir jinai norėjo tavęs tik savo? Pratau seniai. Understood that. Okay. And now observing your future and tell me if you see just a partner in your life, in your future. O dabar apžiūrėk save ateityje, ar matai partnerį savo gyvenime? Noriu šokti su juo. I want to dance with him. Great. Now let's go check another thing, and we just are done with the work. Gerai, einam patikrinsim dar vieną dalyką ir būsim pabaigę darbą. Now, Beata and Rita, let's go together to that moment. What is the cause of the death of your son that died just when he was 13 months? 13. Yeah. Mhm. Dabar Beata ir Reda einam kartu į priežastį to, kad tavo sūnus mirė būdamas 13 mėnesių amžiaus. Okay, so Beata, what are you seeing? Beata, ką tu matai? Beata? Sakytum, aš matau,
čia buvo įsimaišiusi ta pati būtybė ir ta energija būtų reikalinga būtų labai daug sūnui. Ir tas sūnus pats nenorėjo, tas sūnus atsisakė. Jo kaip ir siela atsisakė, nebenorėjo būti. Ir dabar dar girdžiu tokį labai žodį atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau. So the same entity is blended there, and the son didn't want to proceed because his energies were needed as well to the entity. And now I hear the voice telling, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay, Rita, what are you seeing? Reda, o ką tu matai? Aš žinau, kodėl jisai išėjo dabar. Patvirtina. Jo siela nebenorėjo būti. Now I know that his soul didn't want to be here. It's what I thought. Yeah. Okay, observe your son and tell me if he's good, he's happy in the place he has now or not. Observe. Apžiūrėk dabar savo sūnų, ar jisai yra laimingas, ar jam viskas gerai yra toj vietoj, kurioje jis dabar yra. What do you see, Rita? Ką matai? Sėdė ant suoliuko. He's sitting on the bench. Parėmęs galvą su ranka. The head leaned on the hand. Ir kaip kad stebėtum mane. And he is like watching me. Is happy? Sorry. Is happy? Ar jisai laimingas? Jaučiasi ilgesys. I can feel longing feeling. Okay, ask your son if he's happy or not. Paklaus savo sūnaus, ar jis laimingas ar ne? Jisai padarė mane laimingą išeidamas. He made me happy, like with its going from this life. Okay, so he's happy, right? Jisai gimė su daug problemų. He was born with a lot of problems. Okay, so now it's good, right? Tai dabar jam gerai, ar ne? No, gal. Mes vis tiek... Oi. Ne, no. Tai Beata, Aš atsiprašau. Atsiprašau, aš labai pasijungus labai buvau ir užrėkiau pirmą laiką. I'm sorry, I'm very connected. Jis nori, kad jam padėti. He wants us to help him. Okay, Rita, tell me, how do you see your son now? Observe him. Reda, pasakyk, kaip matai savo sūnų dabar? Aš ir tą jaučiu, kai jisai nori padėti, kodėl po tiek metų iškėliau tą klausimą. I feel that wanting to help, that's why I asked this question. Okay, perfect. So now, let's help him. Aš dar noriu pasakyti. Gerai, galima? Aš pasakysiu, kad skverbėsi iš manęs irgi pasakyk Kalui, kad Reda labai jį laiko visus metus ir energetiškai jis kaip prilipęs ir nei jam, nei jai negerai ir jinai dar dėl to irgi kaip ir valgo numalšinti šitą skausmą, šitą iki šių metų, jinai nepaleidus jo. So I see, because I see it very clearly, and I want to tell that Reda is still keeping his her son in her sight, like connected to him, and he is to her, and that is bad for both of them. Yes, of course, we know them. We know them. The situation is always the same with the disembodied people. I know. Taip, situacija visada tokia su neišėjusiais, išsikūnijusiais. This is the reason
This is the reason because Rita is going to do a work with him right now. Ir dėl to Reda dabar su juo pradirbs. Okay, so Rita, now I want you to open a portal with your finger, with your hand. And when you do it, just think that the other side, over the portal, there is a very beautiful, wonderful world. Reda, dabar noriu, kad atidarytum portalą su savo ranka ar pirštu. Ir tai darydama galvok apie tai, kad kitoj pusėje portale yra labai šilta, labai gera, gražu. Okay, tell me, what are you seeing over the portal? Pasakyk, ką matai tame portale? Tiesa. What? Kas matosi? Tiesa, daugiau nieko. Tiesa? Šviesa, šviesa. Šviesa. It's light. Light. Okay, now take your son's head and go to him with him just over the portal. Dabar paim sūnaus ranką ir eik su juo į tą portalą. Okay, Rita. Very good. When you Labai are gerai. there with your son, tell, Kai tu būsi ten su sūnum, pasakyk, okay, Rita, how do you feel there? kaip jautiesi ten. Saugiai. Safe. Safe. And your son? O sūnus? He's happy there? Ar jam gerai ten? Noriu klausimą paklausti. I want to ask something. Yes, of course. Ar jis nepyksta ant manęs, kad gimė toksai? I want to ask if he is not angry with me that he was born like that. Okay, don't worry. Now Beata is going to channel your son. Gerai, Beata, dabar pačianelins tavo sūnų. Let me with him, Beata. Beata, palik mane su juo. Hey, son. Sūnau. Okay, Rita, talk to him. Gerai, Reda, kalbėk, pasakyk jam. Truputį. Bet mes susitaikysim. Aš paleidžiu. Tai Reda gali dabar paklausti sūnaus, ar pyksta. Sako, truputį pyksta. Okay. So he is saying that he's a bit angry. Son, But- can you hear me? Sūnau, ar girdi mane? Are you Jis linksi angry? galvą. Mhm. Yeah, he's doing like that. Are you angry? Ar tu piktas? Pyksti? No. No. Okay. Do you want to jo- do? Jo veidas rodo liūdesį dėl mamos. His face is showing sadness because of mother. Okay, because because your mother said, I know. Nes tavo mama liūdna, taip? But let's go down. Yeah, I forget. Okay, do you want to say something to your mother? Ar tu nori kažką pasakyti, mamai? Okay, tell her. Pasakyk. Mama, neverk. Aš tave myliu. Man bus viskas gerai. Paleisk mane su meile. Mylėk mane, o aš tave. Julija išvers. Mom, please don't cry. I love you and I will be fine and just let me go with your love. Aš dar noriu pasakyti, kad aš suprantu, jam 13 mėnesių, jis kalbėti negali, jis tik tai galva, va taip, ir aš nuskaitau tą informaciją I want to tell telepatiškai. he's 13 months old and he cannot say in words, but I sense the information and he's like nodding his head. Okay, now your Yeah. mother is going to help you to go away in a very happy place, and your mother too.
Taip, tai dabar tavo mama padės tau nueiti į laimingą vietą, kur ir mama bus laiminga. Okay, Rida, take your son head. Gerai, Reda, paim sūnaus ranką. Did you do it? Yes. Okay, now go to the light with him. Dabar eik su juo į šviesą. You feel very good, and your son too. Tu ten gerai jautiesi ir tavo sūnus taip pat. In this place, there is no anger. There is no anger. Šitoj vietoj visiškai nėra jokio pykčio, There is no worries. rūpesčių, There is no fear. baimės. How do you feel now? Kaip jautiesi? Aš lyg tai paleidau į gėlių planetą. I feel I let him go to a flowers planet. Okay, now, son, tell me, are you good in this place? Sūnau, pasakyk, ar tau gerai toje erdvėje? Noriu eiti, kur visi vaikai negimė. I want to go where all the children that are not born yet are. Okay, so now go to your path, for your path, and say goodbye to your mom. Gerai, dabar tu gali eiti savo keliu ir atsisveikinti su mama. Okay, Rita, when you go away, your son very happy, tell me. Tegul eina savo keliu. Yeah, I let him go. Okay, when you don't see your son anymore, tell me. Kai jau išnyks iš vaizdo, sūnus pasakyk. Taip. Okay. Okay, disconnect, Beata. Disconnect. Beata, atsijung. Okay, Beata, how are you? Kaip tu, Beata? Gerai, tik tai va čia Guzas irgi stovi nuo vaizdo to, bet vaikas mažiukas rodo, kaip jis apkabino mažom rankytėm, kažkur čia pabučiavo ir pakilo į viršų. Yes, I feel good. Just some feeling here because of the view. And I saw the child kissed mother goodbye and Oh, went okay. up. Okay, perfect. Kiti How are you? metų laiką jau kalbėjo. Kaip? Metų laiką jisai kalbėjo, sakė mama. When he was 1 year old, he was speaking. He said, "Mama." Mhm. Okay, Rita, how are you now? Reda, kaip jūs dabar? Žinoma, gerai. Of course, very good. Okay, are you happy? Laiminga. Žinoma. Dabar dar jaudinuos truputį, bet žinau, kad bus labai gerai. I'm still excited a bit, but I know that I will feel okay. Perfect. Now, Rita and Beata, disconnect to anything and anyone. Dabar Reda ir Beata, atsijunkit nuo visko ir visų. You are completely disconnected, Jūs visiškai atsijungit. and your body is going to waking up, Ir jūsų kūnai prabunda. and you feel a very good sensation of wellness inside, Ir labai gerą pojūtį viduje jauti. and you can open your eyes. Ir gali atmerkti akis. Good. Very good, Rita. Reda, labai gerai. You seem another person. Atrodot kaip kitas žmogus. Tikrai? What is the difference? What is the feeling, the difference between just before the session and right now? O koks skirtumas? Kaip jaučiasi prieš seansą, kaip buvo ir kaip dabar? Man, žinokit, visą laiką reikia patvirtinimo. Kai jūs dabar patvirtino tą, ką aš žinojau, ką jaučiau, man, kaip remiantai toliau gyventi. I know that I always need a confirmation, and you just confirmed what I knew and what I sensed, and it's very important. Okay, good. Okay, how are you, Beata? Beata, kaip tu? Gerai, puikiai. Good.
Okay, Good. great. Okay, Rita, so do you want to publish your session on internet? Tai Reda, ar sutiksit publikuoti seansą internete? Aš galvau, kad nenaudosiu mano vardą šiek tiek, gerai, Oh, bet be veido. yes, but without the face. Okay. Mhm. Thank you, Rita. Thank you, Beata. Thank you, Julia. See you. Ačiū visiems ir iki kitų kartų laimingai. Ačiū Thank jums. Laimingai. Thank Bye. Ačiū jums. you. Prašom. Bye bye. Bye.